Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala Muhammadin nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah masjid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur meraja pengmasih niat kamasih simatan ng Allah taala nato pada angka hadir yang madapung ilalannya ya Allah barakai dalam rangka melaksanakan di acara yang ke nalasara 23 sila surah salata untuk pada ini umat salami reform penghinaan Katolik Makkatan di masa ilalah sunnah na nabita. Itulah sebabnya safari salat berjamaah di laingan kata sangadina untuk tetap melanggengkan sunnah Rasulullah dan ia memagi-magi dan ia menjanji leliat pemasih barakah maraja atau pada engkau dilolongan ya assalamualaikum riwan walino atau jangan asaginan nabi lalat kubulu makutau perotai mengananungan assalamualaikum riwan mu'akhirat mati insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyikal karim. Di napatu ilaudon nabita napas salama iku Allah Ta'ala. Iyaro nabita manasa tau salama. Naya kia setiap waktu di napagi ilaudon napas salama iku Allah Ta'ala. Dega kemalanda iku minasa dan niya malanda iku ranu ini. Atan na po Allah Ta'ala umat na nabita nang kasi ilaudon ni nabita salama. Ilay na syafaat maraja na nabita. Narimako na naro. Memagi-magi Pak Dongat talori nabita menjadi syafaat maraja riseseta nasabak manasta nalulong na suruga pambase na kung Allah Ta'ala tau angke lulong ng syafaat na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na tamatakot na kung Allah subhanahu wa ta'ala hadir iyaro allalanan na atutungal linutan na rikotomelo makdiki nilalan na amalak madikingi hitungan na paranduk matiga makukuhi magay iya na wati-watiyala unron untuk makdiki lori agama na pungalakal biasa garo tahisak aleta mika makutana makukuhi makada biasa garo tahisak aleta betungan na biasa garo tariking na malakta tariki-riki ni desengi pureta pigau nampak ipasitimbat di bawah atas salangi kesalahannya dosa-dosa tiga tasading nasabak ya bukti agama ini gini kita umatan idecin na iya jana tau salama iya tu ni gini kita umatan ijana na iya decin na itau majilakan iya tu salama macioki masapari salama masampajani selama masih kaki, mempuasa, berkurban, bersedekah, masih kiri, masih saja sunnah. Biasa kan dari kiri maka ada tiga amalan mandiki kunainya pagau kesalahan. Apa ia kusampajang 5 kalima ijama mapamulai subuh loro asara mangaribi isa. Nawatu ipake masampajang ia foto materi jama maksimal 5 menit di sampajang ia foto masampajang sedisi ide bisa ni makada siaga menit angka dati 10 menit angka to de naganna apa menit apalagi ku makada tajang ngak sinampak wasampajang sinampak to ngato to tau masika na nelo yo kana kada jo wasampajang sinampak mana sa sinampak to ngato apa madari de nagan na taluman ni nang kanano iya kuya romelo ireke taro la makadati 5 menit di sampajang
Dini rule maringarangi Pak 5 menit. Selama 5 menit itu tidak bisa. Dini rule maringarangi nataru. Namo mani hasatiap menit nangka paringaran tapi dia rule mataru-taru Ya kuya na nelo i-rating at kalimo barang 5 kali 5 25 menit dia nagan na sita ngajar. Ya ko dia nagan na sita ngajar waktu dipake masasir lori ko Allah Ta'ala. Ya ko tutuda curi tejana tahu madarri sijak dia bisa tinggal. Ya ko 25 menit macuri masampajak. Ya nari pake romaringar lori ko Allah Ta'ala 20 pajak na lagi waktu ko Allah Ta'ala. Ya ko 25 menit na sijangi macurita salah, sijangi makibuah dosa, berarti bangkerok si kita ngejalan nih. Henry Melo masukong. Apa iya sewe mesti maliwan niya to? Di nagaga waktu rewa o sewe mali ya malay. Betungan na makibuah din niya ro sewe ko misal na makada atau kami si atau rabai. Di nagagalala makada salasa to rewa lo ko salasa tambay amalai ko matana ijay niya dising gaga. Mesti okuy ro aso barikutnya hari-hari barikutnya wajib tambay amalai. Tapi ya kukuy hari-hari barikutnya pede mega dosa aja memang natataja niya leta kalama. Yan na tariking. Dito na terutama dito wakada makomakun reye tapi sadampogi ka. Yan na tuda dua kali makun reye pasti ang kacuri tanah upah. Tata yang ka. Dito na ko jamaah na safari. Hesa. Mesti sa palayan isipa na batungan na karumay eh. Kapa iya tu amalaya ma de kingok ko miro. Kenro mi nawadi baruntu. Nalay de sing. Madali le upa maka dato syukur maraja nang kapamasena po ng Allah Ta'ala. Nalay de sing po ng Allah Ta'ala na palaki ang kasapuloy amala ma de sing kung kay bigo chicha. Tau makarubay sidongan na tupa iya tu tau makarubay mega tau makadade itu nagan na si disabi ko din na si disabi mugere. Akapitu po tu makaruba na pagan na si disabi ka pa na pagmumasa. Ito din napahang niya ayat. Makaray po ng Allah Ta'ala nigi tigaw si didesik manja adil hasanati wala ito si didesik upagan na kami sa pulo. Berarti ya po si disati kagere na dito kitama ito si desati napagan na po ng Allah Ta'ala sa pulo. Berarti ang katalusati soro. Tachidita na to ganyan itamagay tachidita tapi ang kamo patalusati soro. Dito si Melo bagay yaro talwe ang pangka soro talwe no pa sa pulo si disabi bagan na sa pulo berarti napito kita ang kamo matallo soro iyan na to na ang kaha tawad diyala ko to makaroba sa partiga wad di tandre maginang ka sa partiga wad diyanre nasa bayero sa partiga sitongan na yaro talwe sa ating bagitito may kipahay makiti sitongan na ng kahata ko iya minare ko to makaroba tinja di nawa di tandre mas kita bagaimana makwami itu jadi nega tu tau makadai sidi sapi ngogere tau rogi dosia tu ko sidi sapi nagere apa de nareking umuruna iya ko jadi tinam masali sidi sapi sitongan na tau de na de keng umur iya ko sapati tau annat tapatamay tau de na mampu makaroba keluarga tapatamay annat tau tapakaroba kali 10 berarti 60 na berarti 60 na angka na umur tayo itu hanya umur bantu. Di papareting umur tayo kali 10 berarti 70. 70 tahun umur tak kusi di saat tali tapatama itu angka na umur ta makasibir itu 70 tahun. Pokok ni mon resitongan nama kapo ni gatau nasa nama galamo ka dia malisabi. Cucu ni dia na marigaga tapi pumelo si barunto mesti isakara dilalan na tawi bawangi amala sa desa. Yaitu makanya ko tawi bawangi di tegare perusahaan besar ya kung ka balu patoko maraja malah patu anak guru ram bawa dilancar usaha ya ko dena ala anak guru denu le makamanang denu le pertanggungjawab betongan na denu le murusuk manang ya kung ka tau sogi na dena dereng isi sa warang parana makoto kumano ko suri mundi denu le salumamay barana maksudnya sitongan na makanya orang kaya itu mesti bersedekah. Magai, ya komelo isalama tau sogi. Suri masih deska, suri malabo.
Maka dia pun Allah Ta'ala, dia nang kena kurang. Ya kopi bangi pertama, paan kabunga na paling-paling 5%, paling tinggi 10%. Ya kopi bangi ta pertama dita 10% bunga na, pakai taitajan na pamaiga. Setiap pun Allah Ta'ala, siaga persen bunga na. Aperara tu na persen. Apa 1 kalipatan 10, si 10. Si 10%. Apa ia kumatereng isi di masumbangan isi 10 sabu jajina. Ya to 10 sabu 100 sabu. Ia to ampai maka na guruta magampa di sitongan na. Ia kume mali motoro. Pasal na guruta. Ia kume mali motoro. Na 10 paju talin na motoro. Na 7 juta di mo. Ada tigaw. Tapaya itu kau cicil. Dia nama liga na sebab itulah yang kebiasaan. Betul kan? Ia na romansa kita tradisi ke masyarakat. Maka ia na dia na ganna tuye angkat tahu apa cicil bawah ni. Padahal pun Allah Taala nanti lima cicil. Napodani pun Allah Taala maka ada alingnya sidi wala ke 10. Ia na tu apa ya komeki mali motor. 10 juta lina motor na 7 juta dita at sumbangan ni 7 juta siya ganyan din na mantan na juta siya ganyan din na pa 10 na juta apa iya kota sumbangan ni 7 juta maka dia pun Allah Ta'ala ya paganda ka sa 10 itu 7 juta berarti 10 juta to. Yang kan na juta kakaknya berarti 10 na juta siya gali na motorona 10 juta taruh di 2 juta masalah na yun liga murah may kamakya na magsunod resi ini liga pita ini yang jadi masalah betul nga na ako di mala guru ni ako gamana po ngalata itu po ngalata ala sa 10 kurang 1 bukan 9 tapi 19. Ya kung gadi ka 10 sabu ta sumbangan si 10 to sera sabu 10 sabu nakatani ko nga latala sera sabu takatani kadang kita yang kita yakini yang kita pegang ini yang katani Pak ya tafar padahal sedekah itu adalah butuh keimanan yaitu nakatani ko nga latala tujuan doa adalah minta supaya pintu rezeki dibuka bukan membuat jalan rezeki apa ini loh konsep nagamata ia tu pak sidakai lalat dalek ia tu pak dongi pak buka pintu dalek aja tilau do ko dia tak sidakai apa ni dia kaedah nagamata maka tiga tahu pak nilau ibu kara pintu na dalek ni pasagina na dalek tapi dia nak sidakai padahal sedekah itu adalah jalan rezeki maka dah itu nanti kita coba buka mana yang ada saya pak maka tidak bisa berdoalah supaya pintu rezeki itu terbuka. Dia itu nak ada bisa illau waktu nak semua nang kalala dale be maka supaya pintu rezeki terbuka. Ya ko pintu na dale tak buka mesti ang kadale tataro yolo. Dia nang itaro itu dari sedekah tadi. Apa ya ko citi ya dereng angka 10. Ya ro 10 ini di makatani ko Allah Taala. Kedudukan na Pak Donong ini nilau dapat turun ni pun Allah pero dalek nak pilih masih di situ kan angka kesalahan Pak banyak mudah-mudahan itu na termasuk di oporo angka kesalahan aku mega tahu ko masih dah kai maka nyamak penyamaan ya iya maka leso nak pada namanya menyamai ini keadaannya muncul mega yuk makutan supaya mabas kita paham bisa diruntuk pamik pamit dok iya ro paming pak nakari alati men na dok ko maming umpan na batongan na yero umpan na yero mengi nakari alati yero alati untuk balele ka atau untuk paming untuk balele ya ko untuk balele pak aja tatari men alati na batak ya 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 ko balere ni taling nalati aja tatarining apa balere ni taling mana ka tatarining
Berarti itu sitongan na alat tanya untuk balik, tapi untuk paming cuma ada proses untuk kita dapatkan. Sedekah itu denang kena untuk tahu selalu itu untuk ini. Terpahami? Iya itu ya dereng itu karena makanasi untuk tahu tapi denang katu. Maka dia pun Allah Taala dereng itu dinanya malaikat 10 berarti tujuan sama dereng untuk ini tanya untuk tahu. Walaupun menikmati tahu hanya sedikit tapi mega tinawala bagi Allah Ta'ala. Makanya Al-Quran itu mengatakan la in syakartum la azidannakum. Magampak itu kudan la in syakartum syukuru kiri naya tambayan pun. Magampak kaya sa syukur mega tahu pati na syukuran. Natarimi gaji pertama na malilito mapamakparino di na syukur ito mga ito pa syukuran isa narakamati na sa burita banyak iasangnya syukuru ibagi warang-parangnya lako padat karukataw nasabak makalipo nga lata lalimuka makanya iya tunay yung makalay dito ito masjidak ka to kaya sa kong katawlaw boleh yali duy ang kapangalidin simual ang kapangaligol lah. Katapao to. Makuliro di. Ang KTHR. Niga pak muri makor. Aja tak kadang kapangalidin si muala. Ang KTHR muala. Kung Allah Ta'ala kapudah. Ipun. Ini waling iyan. Ako wacin na yun. Kapagan na sana. Itulah doa sadakah. Doa dia. Ang katapao to muala. Pangalisan dala. Salay. Naparewa manaw nasa 5 sumba matukanji. Tapi desa kada dia nang kana mausus sa idalego. Makanya nabita inna mal a'malu binniyat wa inna malikulli imrin ma nawa. Itu malaika ay tugas na mangantara dali ni bawa. Itu tugas na malaika ay nabawa ni bawa kinri niya kang. Kamakiro. Itu tugas na malaika ay beribadah kepada Allah. Ada na niya kenyataan na pengalaman o itu na bawa. Ya kumakana pangalisan dala. Ya to minum. Tapi kanya kanigari. Maka dari pun iya gagawa dari untuk ini. Ako wacin na iya. Pengalaman itu podang iya malaika aku. Pak gana kami seko. Di situ lah ada usaha. O kung di situ kan namunro kaidan agama. Kamagam gitu. Ipali kumaming. Ya kumabicu inenge, nama bicu pakinan rena, marajiraj itu pala bali maraja. Ya kondisi sa bumi patamu ko siya dengannya, na tumelo malioto marajiraj itu. Sama kilo. Itu kaidah agama. Sederhana sebenarnya tuh mesti na pahami juga kaidah agama. Itu sederhana. Ya kutuloy ni pahami makanya tuh betungan na ya kung kagagami ya sumbangan, mesti ko bilala monroy. Itu apa yang masalah kita yang paling utama adalah ikhlas. Tanya jumlahnya. Apa itu jumlah bisa saja turun. What ino jumlahnya sudah ke 10 sabu tak sumbangan. Namelo mi komendre ya long yang tak putawi ay no yang ka nito ko Allah Taala. Tongan yo kulino matandre. Tapi di sisi Allah itu rendah nilainya. Tapi yang tahu Pak, maka dia nilainya tapi dengan keikhlasan na pinri ko Allah Taala. Itulah sebabnya angka kilalan na ya makara masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kadang sampai 100 kali lipat. Dito na kada 10 bawah, wadi malapi-lapi. Iya na parang nilai sampai pikiran na lapi-lapi. Bahkan ang kalalo na po kung Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, nabukay dari hadis qudsi na po Allah Ta'ala, maka dito po Allah Ta'ala nigi-nigi atak kumalinga din na bilangan nga nalinga dito bilangan mo pareho kami. Makanya pa iya sabi marasjid. Pak namo di sirato sa kuyang palorat ko yang pati siya pubawan medyo ko kantong ni mako ni kapesa ang kadi 50 sa kung kadi sirato sa kung kadi 20 sa kung kadi 10 sa kung lay ko tibang silang panak pay patamo ko sila ng nilirita tumakadili pa ko dahil nga siya agad nulisan. Tapi madali kong masuk na sa kanya to garo di sira tuon na tama. Engkau may muli na si Dero tapi malah tidak pa kumatsen ni ipak jalur ko kantong ilampa di sira tu matlo 50 mangkol la garo di mundri tang nenala di siaga di dosa.
Itu gaga beda na si basak lah bah. Saklaba itu sama dengan saklaba si teman aku makit pak isapa di kami nak buru kami nak mariawai waktu nak bilau sakak nak bisa nak sampai bebek nak kami nak madopo ini yang malah saya nak beri sama gitu saudara. Padahal itu saklaba. Si teman aku ngiki masuk batas sampai di tempat kami nak baru ini yang rotak diri makanya ya. Ini nggak tahu nasa nak selingo tu panitia dia nak buru. Ini kadang madari makanya ini kadang dia dipahami dalam agama saya. Jadi baper masalah rokok betul na mesti dipahami. Kemudian perlu kita paham ko agama itu maka di situ kan itu kaidah agama sederhana situ kan sederhana. Ang kami masuk kaidah maraji tapi kami itu kaidah itu sederhana. Hanya dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pemilu ipa irekin nanti na yan kadang madari ka iya tak kajan na makadang katuungan ro tau di na pahami makadadi na sumaster ro tau itu. Demi matuji na nilo mas sidak ka nasa aja na kadang ini. Padahal kita coba gari nama-nama ini. Iya kumatik matu ni gamelo bawangi. Jadi menagaga. Ega milo bawang itu. Anata, ia kumakan jamu dapat na, kamu wajib nasiringan melalui sumbangan di masjid. Sumbangan ke anak yatim, kamu wajib nabawangi. Tapi ia ko tahu dia makan dia dapat na, ia ko anak ni renung na majitimu pa, maju wakada. Jadi punai anak maraja makulia makoko nasiringan ilo jupanda, nasuri mendre jupanda makulia atau lo saliwag. Ia tu anak ia ni nama dari mata di puko capu hiduinya. Jadi dari angka nak tata kiri kalau jumpa dalam kuliah. Ia kung kay matalipo dua itu. Ia kode na melo rewa. Mimilo pakamaja. Tapi capu diri dan apa dengar atau maton. Ia kota kiri nga ni matu ia tu die. Ia ko letu ni tu die dia tu natalipo. Mai SMS manimah kada letu dikiri mata. Matalipo ngirona. Matalipo ni to maton na imondri. Ya kumatalipong ito motor na, ni tayang kapagilan tak terjawab, dia na din isi motor. Napalin na kami hati na nasa matalipong moro man ito kaya mo. Tumo biya. Tapi ako siya rin na matalipong, tapan na SMS, magili. Ada kuliah pagilan tak terjawab sa tadi, kenapa? Ya ko motor na din. Berarti aku si bawa ni bayi na anak ta atau si bawa ni lakai na natakuk malyambola si bawa anak ta nendre jupandang bayi atau Indo na maknanya nendre jupandang atau lawi Mekah atau lawi luar negeri atau lawi Jakarta dina talipungi lapungana talipungi bapak na makadapa ukuni boleh lau mandre dia tu gaga mak kuman nasud dia tu. Padahal ini pawag ka iya na ini pasti pulungan yung warapara. Ya ko digagay mana dito na talipong bapa na kadapa dito gaga mak kumanasun yung kubani boleh lomandre atau iya pa bawagin andre pa dinang ka ya ko si bawa ni lakay. Nalupay. Tumo piro ya ko matay matu manasto nalupay. Naita ba ki bure nasok kurilang mama kumadeli. Na ini madojai ya sowan ni pasti puluh orang parang siada egan na ireke turuali pusa itahan tiga ro untuk mandre enu makanja dan ni untuk pasti puluh ni kay naman awaya wija di sana tomate dia kena nama aja wija pa arugia ng payakunay mate mato indri melo mala namo maga kanja na namo fortuna ro to tadi to ni lurang ang ilo kiburu kasyang bulan di bawat kapak dinali ko fortuna. Mada 7 tadali warampara isalay dega di bawa pade kong kapamaka nataro ni baran na kumaka na parewa na kumanya din nasiringan ni lato ko kampung makete jeje kiji mbalajte bolli na sa jeje kami ya bawa men sa uwican maka na si baram kabeden ka poro din takiri makumati to materi makutade tu pada na tomate ike mala numbawe na sa utarongi na kuni je gaga na utaje na kini mo karo kaba mato yana tu ko Quran surah al-Baqarah maka alingnya kesempatan purewa
untuk mapilo deh si wala ya lo gagak kuro makanya pun Allah Taala dia gagak batu balik kupur no balik kesempatan oke para lu mati kan nama kapi kata masih ke kalau ratu sa budina kato lima sa puna saya bawa nak kuras ya tu masuk dia beli masih itu tu dalek ko mapi ko miki masage na dalek sa masage na tu mak gedeng dia mungkin na saleh janji na pun Allah Taala katapari pun Allah Taala dia penang kena saleh janji ya ko pada taruh patau mak janji di mu mak bal tapi ko pun Allah Taala dia kena saleh janji maka dia pun Allah Taala le ngaji di wali ko 10 ya ya ko tulen ni maka tani maka ye pasti dak yo lo ye yo pasti dak kemudian yang kedua ya ko de tulle ni tauki ko pasti dak maka dari naganna aki buat sih kan wakaf apa bikin wakaf ya pun kata nata galut tadi di heto tale di kabinam macika tabawi da po Kementerian Agama kantor urusan agama nakibuaran surah wakaf napa dapat tanda tangan ahli warista kapodang makadena angkat galuku di tu heto galu waliengan ko tapi angkat tu di galuku kami nama bicu dua hari itu wakaf ya tu na aja gaga male sele ya ko mumay na jamay tawe sini na sele na na patamangan mana nga ako masigi di mati matu tata ko lima lolongan ni apala namo mapangiwan na kay mon de kato tasar apa rogi itu ko ini pasipulong ina padigaga tanya menyamang mato ko surmon yelo dan betungan na ko moro yu sele ro ya ko demo patul le makadawe tanah ji macikat niya tanaku aja to na pala asele na nagalunta tala si karu tabalu napalaw ki okoto ko bukwe sapa korang namuli mamitali tapatama ko masigi na bache tawe kanya kang makadawe po talento apalak ko na bache tawe korang ni adalah wakaf mangaji tawe namun tudan-tudan yung kumulatan kato pala kalulungan jadi makanya aku tahu suruh baliki bawi amalaan ketungan na bawi warang parat aja di mana bawi papa tiga agak jauh sisa itu tosugi matu ke surimon di pak magi nama sisa iya rose saya pak ikan ay mana siya gautum siya gamaturo siya gabulan mupaki lauki gautum siya gatalapisi mo nasa pito maka na siya ganak guru mo nasa ngaruwa nasa nga gananon to anak guru mo ito po na tanggung jawab yun masa pajamoga di mana tu puramoga musuro na sampaja ya ko makadilina sampaja na sa puramoga musuro makada pura na sa lina to man ito pala ito pura ni musuro ni bigaw ya makada puramoga musuro na sa lina kami daw ka ay di tibak ya kai kung gawan basta nakan na ilalag to pokoni monro itu baratnya itu apa yang kata ugasia si biasa makutana ko nalita makadali si kage kalangi to sugi makina kita magamemang nasa ya Rasulullah masumbang ito sugi nakala sumbangan masikiri ito sugi ini kan disikiri nanay dia apa namumonro tuda tidak dito na maligaka yedi ko tomonro na siya kapura dale ni naya ko to melo masampaja husu ito sugi na dito husu ini apa tuliri na wanaway manrimo garona ko kasi ko dewa kareso tulima milaw dongin kinamba togi maskali na minta manyaman ko masih tu nasa mga zaman na makin na minta ko kusulimon rimaso manyaman to dito sugi masih sa pak magi to sugi kanay man joro iko ko si dimisulara si diwajo jumapun na deno tanay ko malaika makaraga mi tanay hangin na diga na ba ruban no tam suru di nang tapangana ito nga na manyaman ko di na minta ko lay proses kamakiro inarumo ala sukurukan tapi makai gataw sogi pak mis tamat iparoses ano to kasyasi ang katuma to kasyasi may gato may iparoses sa paan kami sa mukha bisa ka wala mo to kasyasi may tato itanay ang kalalan na kaya tau kasyasi masicing dua tu sipa majama pogi macicin na mango majama na biasanya macicing namun cik na lato ia na magala mapaliti pala
magalak palit pala. Penggalak palit perbatasan. Kasi di sahabat na Imam Ali, salat kasi sa di penapahan masjid mak balidara isi ba Imam Ali. Yarwatun na mak balidara kaya tidara na arak di kapala na. Pala pakarumana ni nalapo na palatiran yan na runala batas. Atau nasyong ito nakarumana tandra makariya batasannya. Tapi ya sahabat yun na yan na si diri. Uy napalit si iya ro perbatasan. Nakka iya ro daw pala pakarumay lente. Nalay karumana Imam Ali patangatu nala. Makariya Imam Ali law nagmitay na sa ite darat ko iya. Karumatu iya. Patapay. Tapi dia nak kena baca hero tu di makan jadi na. Nasang nacinay niya ronalay. Nacinay niya ronalay. Dia ro napahan yung pogamay. Sisan na hamakbuwa wat tumakbuway. Makbuwa ya ro karomay. Tapi ya ro karomana. Di nakbuwa karomana ni mamali makbuwa. Iya na ro patangnya tu ya ro matekay ro makbuwa. Makari mamali na pudangin nasa. Makanya tu karomamu di nasa mamakbuwa. Nasa makanya ni mang. Waktu di masa tu nasa karomau mak gua maka dia alu makanja tu mak. Mama kumiro sisan na matahasa gua na masa Imam Ali lepo rai kada ni gua balu giro. Nasa balu lo si balu kung kami mali ko jojo yakin na nasa melo gua balu talu dirham. Situnru nasa ba balu maka Imam Ali paturung mana nga sini na matasa si ba malae. Ia malae apali habulin niya. Maka di ba paturung mana turun na pasilapo, maka na Imam Ali. Walirata 5 dirham, kumilo mo kumistang na. Asa pa, wisang, ya ko 5 mo, dirham maling, wisang manang, maka na Imam Ali. Yes, sani pa rin. Nalinin rulit pa, natari mo siyo, natari mga kalampi, rumilo nestang, pa makadiliga. Isan na nestang, di na ni malagkulak ka, ng taro-tana. Akhirnya Imam Ali matala dia wasa nasahade maringam ni nak diri ni makat sa tapi dia na mabela jokka makare Imam Ali mangsa dinasa baik matana makare Imam Ali dia polino napai gua nya misa dia mato ke solimun ina mo batang ni sa ito ko si bae tanay pitulati layaw agar na pau nasa karuma mo man to kay ala ni napay mainga nasa karuma mo memang tanan kuala ni atambol ni batina magdao Imam Ali karamallahu wajha din na siwat tabangku tak darat nalampas sa yolot para luki matika o para lupasan ni batungan na kajagay aja sama cicing, aja tu tamango warisi warang parang aja sama cicing. Iya yunro iya kumade pak dinagan na 2 meter kuy kali kalabong itu dinagan na 2 meter kalabota. Si di meter lebih kanya tu patanata yunro ilang kanya. Mega tau mangisa tapi dia rita 10 hekto tapi di hekto tapi kanya tanana nunro kumade. Ket kami ng masim kuy pake kaki tu masirin pake waktu tatu kulin. Dan itu yang kita bawa. Ulawangnya, buroncongnya bu, malalusin mendreki umrah mandi ke Makkah. Ditaruh gang kasiku, ya kumati itu, bayi mungkin itu malay. Aja betongan na sasaruti kulalan na Allah Ta'ala. Tapi kemudian yang terakhir, ang kagaga para lutak sa kalimasa, degaga situngan na uwat biyat dan no ng makukuwe. Kecuali pura ki mareke iro nak makadaka kareke nya malaka kecuali gari rewa ki gari matu sudah ni tak kejenna rana-ranai betungan na istighfar sekaligus mengingat tanawanaway gari kami dosa takibuan na yediking magampat mo tu pa tanawanaway makadayo sampajak ko seko miman ni masampajang ia ko sampajak ko makomi bati ko maringarang mako upaw sala tese ko tau kalasyan ni apalagi Pak Balu Pak Hais terutama Pak Balu matimbang para luki matika
hati-hati di patimbang-timbang. Baya tu patimbang-timbang si wali je na puranaka si wali pesuruga. Ya pemakan dia timbangan na aje na tu gentang itamran pesuruga. Ya pemajari timbangan na ya tu gentang itamran naka. Jadi tak si wali tu aje na maceke api neraka non risikwe suruga non risikwe. Ya pemakan dia ibade na matimba makan dia itakarana gatatame tu suruga. Tapi ya pemajari timbangan na gatatame ranaka. Diwa sesana tu to matimbang-timbangnya Pak. Kiratumu kami ko sisa gola na palaku. Siaga liter lalu na sisa kurang lebih hampir 60 liter ya. Apa 50 kilo. Hampir 60 liter. Berarti aku tak liter ini di tahun meli. Dia tidak kita ya. Di rekesi liter ini berarti 60 na tahun meli. Ya pernah pulau na tahu takalasiam anak tu pulau na tahu madu na sapa ko surimundi untuk tilaw ya halala ni rogager. Akala sini menik ya. Ya kuni. Anak pulo na tahu isapa ilaw halala na ya lagi. Ia na tutundai sama suruga. Nanya ko surimundo ko pada masa di pasipulu tahu maka nabi tali masa ku tahu malala ilaw mundri na pada siapa na barisangi mundri. Oko na bawa pasar sentral sengkan. Ya ko tahu citi ta sapa maka na ko pipasai siruntu dia tak kada poe sila na siruntu. Tacanya di lantai itu amaran kita runtuh. Waktu dia bisa sota sapa dia tu le runtuh. Nanya ko sulmun di itu majan kita maka dah pisi runtuh. Maka dah ni ba malaikat lagu sapa itu purem kalasian. Nali masa buta ya lagi lamun re. Kalau sa buta ya lagi lamun re tau sini melo sapa. Di runtuh imatu ya ro apa silolongan ni. Maka dah liter kedua muka lasian kita we sapa tu ya. Makanya aja tak kada siliter ko lo balu ko dia tu le pagar ni siliter kada wawan si buku. Kung kataw makada selo na ta siliter makada ye dewa ko maliter magla buku mak. Siya na si buku. Ada sa kudang makada dia itu na ganna siliter. Apa angka tu plastik na si bagat-tagatan yang itu ya tu. Kudang makor ini mereka masa itu kan jago mata ya mak balu ko aja mau mailela dalam kasai susunya tu buah-buah nah dan itu nabi kita kemudian dia kong ke buah-buah ko tumaja panguluyolo ya rumaja ini dia tahu yo ko ini lagi puta ina kali jupo itu Piko jarane nang kaneli kala siya ko hiryo magakotarale na tapay labor dikiti ni makaro jojo ni paro yo folino ta sangaleta sa dito sorimon riro gilada nayalino bae de nagan na siratu to yunroy naya ko sorimon hali na piha kakal ya poki romelo mon romananungan na ko bilino na pulo na tawngi makila kala da ko tasolani agera tagara-gara yede para luki matiga. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.